Emuing mga santing lugal kay ti Pampanga ing piaglon dareng turista nuning manyaman na pamangan. Ngening may kapandemik a krisis, kaya be karing mesa pula mi dayukdo ka industriya ing culinary capital ning bansa. Apanikwanan rang pakiintindihan nung makanano pisibayong mi bagwa. Ang giyang pagmalunan da pa ing pangalugi, bula pa mo rin lub reng nialiwang restaurant owners keti Pampanga. Apisibayong italakad ing karelang industriya. Dapot agpanggang Fatima Orfinada, presidente ng Hotel and Restaurant in Pampanga o HARP, dakal pa kanu dapat samasan at dinan lino digil kareng karelang bayong patakaran. Metong nakanu Kenny ing Article 3 king guidelines ng Department of Tourism accreditation o ausandang restaurant configuration and setup. Actually, mag-add king cost na talaga ng metong restaurant business ito. Because kailangan sali ang pang-partition, ang pang-kain. Pero nung atin na siguro sa halimbawa, nung open naman ng LGU, karetang kain, pwede na sigurong mag-kairing restaurant business na mangyalang suggestion nung makanano na yung gawan ba para magkaroon pa rin social distancing. Luto kasi king guidelines at aga ng 50% mo ning original capacity ning restaurant ing malyaring mag-dine-in. Nung pakintindihan niya kanong masalese, dagdag yang gastos para karela nung obligado dalang i-customize ring lamesa, abasi king anya warana ning DOT. Dapat, mika dividers la ring mirurungot king metong a lamesa. So, more on kaya ang additional cost, siyempre, eta rin ba nung magkaroon para agad guest or dine-in customer. So, itang more on itang additional, like tapin additional partition, additional sanitizers or what, para bibigyan ka rin guest. So, ita sir, ita pala may tigagan na kandareng owner. Nung ring mga regulami kabandi ka ring restaurant, sasaing singla, king dagdag gastos, pauli na ning new normal. Rening mga lating karinderya, bisala mo namang makasabing talugi king requirements, bangka nitang manikwalang DOT accreditation. Itamupin, pakanong malino karela, nung no ka rin lang manikwang permiso. Ito may pinsan na yung itang paksabi mo, itang talagang, nung talagang normal na, ay nung talagang malyari na, inform na kami ang pong nung madyan ng dine-in, inform na kami pong nanon itang kailangan gawan. Para ka rin kaingatan na rin tao, rin mamangan. Negative. O sila no, dine-in yan O rin kayo, tatako lalumwan. Kung palo mo naman, tatako lalumwan makan yan, na kaya man mag-deliver. Halos dine-in, kaya man makapang in-dine-in na halos, naman nakakain-dine-in. Uling iwasan niya rin karen tao. Basic in Department of Trade and Industry Region 3, metong yung Pampanga, kareng ating peka maragula food industry king bangsa. King titulo na bilang culinary capital ning bangsa, patunay mo metong yakareng lugal keti Pilipinas na mituran king krisis adaralanan ning pandemya. Paulo G. Santos, CLTV News.